Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Kacat sukra kabalalong ars ngi kenti kalakut no haga khatlai terik mentau benai yayong arjar arpuai haga bala sedang ya kejing syat na menkoi perdi da kejing yalang bala penyai da uba OR calam ubalong presiden jong senrai jowai badia ka ngu play layalam da upato Raymond Nartiang lem ki kentin lengkot nau chairman joga arts and culture uba KF lalu ban penbernya ya kispangut kipai ba kibawan sakhi ya kacat sukra mentau snem kisamla kentai bat senrang bat kumjo kilong keme kilaya shimenta haki khatwai teli gijingshat ba harukom kibakentup nadok kasyat pelak kasyat tanah kasyat kerwo kasyat kelangkti bat kasyat penjau ne pendem hadin kani la sedang pat sakasyat mi yau na menkoi perdi lengba ka biar ka blai hagaba barok ki kon jong asain ra jowai kilaya syat lemrum rengkat ka pawar kibala pensawa ya kesnong kathau barok kawai haduk bandapoi hamadan chat sukra kabadon ha yau musyang jowai gad baha kapor menmiet pat kabadai ka banta ka bakhaddu jong chat sukra kala don biang kejing syat penbernya ha menkoi perdi lum perdi yong pia Yok lembaga jasmi yok ka, yok je yok pelangi, jadi keselam dok ka. Yok dak yok tuba, yok diam tempat. Pak tahu, bertuj hai nam yok ka, kesiem ram au kesiem bercet, kesiem wabok kesiem betul, omil trek rot kan rat, kesiem belau klik tam, dewa ang cit. Ya kumdai fi baru di bedam betala ini, bagi pekan bau yang fi bakunuh, gawa mentedu. Ini kawa, yang mana dua kipor hendai mentai. Kebari bersuman, yang ini baru kalian, kebai kerku kerdok, kebai ini kebayada, nak kepang ke sitom, kebai kerku yang ini akan berroi kepala, akan kai ke penting, yang kira dan lain pulih, kebai ini kita kecing star, kecing siapang, kecing kerku begitu. Jadi kita kedau kepada orang mana i mat Kinjing di balong ADM jong West Gentle Hills bangin day penjabo eka magmentag balong mai kelas dang menlong kum kenala kan dei so kawa nim kwa ba kene gawa mentedu kan kala gawa umkra mentang kelas dang long kum kenala baro ki jakan baro ki jabo ke jaban na baro ke selong itu duit baro sewa umkra nam kwa ba ke snong jawai ke lakir sorong yang gawa mentedu ini kejawab ni naik mesti menjumpi kindai dan ikut satu ini sewa bentedu. Kadang-kadang ikut dia dari pi baru. Kidong song jong jangan hil sabda me jong jawai. Bang ini simkum yang dia gawa kum menongda. Kum ka kimi, kum ka blame. Nak benda kejeda jong kimpai jong song jong ni song jawahi baru gawe. Jadi dengan dah ikut punya WRP baru sisin menpengen mau. Jadi sin jika ni kum kelajun. Kuno bangin dah bangin suman bangin buat kuat yang ni kejaga. Nak bangin jawab kuno kejing ada bangin jingku nak ni gawa mentedu. Bat kalau mungkin tu sisin mengadai laong mengadai ke por COVID benda. Oh jam beban sih yang ni ke por kum ni ke program. Kita apa nyami pai ba. Banyak sakit. Nak benda ke culture ke jungi. Nak benda ke jinglan yang ke jungi. Jadi ke program ke jungi. Yang mi pai bah rei to ke don rupat ke jemput kan ada ni. Bakumno menyedai lagi, bat menyedai ki beru.
Kemudian dah bagi dengi kemas ni dah jadi dengi keberu. Hoi hak ini kapon buat orang biru tu kena maintain ni social distancing. Kapam hak belum Yusuf tu yang kata kejingnya kapam kum di pai ba gidan. Kam kena bagi bi buat bagi politician tu politician menjadi geradi jogi di parti bahaya parti yang BJP belum Asam belum Sepok West Bengal tu geradi di belum ni. Kedua yang pergi pai ba kena ila biru kum di politician. Masih hidup di pai ba. Dak ke bagi dai berpeluang iki ke berkampanye di election, kampanye di rally komni. Kita dah kedau niru dalam diru. Ini mendon kita kecing fikir kecing adkar. Kuno menyadam pelait nak dia kecing pang COVID-19. Tinggi bahawa Rustam Banuan Arpo Aduar bila cek pada Meghalaya ke Jogi kendak Sun Posnam. Hari ini Sun Posnam bon bahag lagi program. Kamdam nilai ke cultural program. Ya kawan ada Art and Culture Department bila ada celong meeting hari ni kayo melalui ada RTO mensua bila ai ya ada notification bagi orang di distrik baru ini di distrik kemudian nampak ini Kharwai ini di distrik apa kena ke Meghalaya ke Jogi bagi peluang ya kena ke cultural program kena ke traditional dance lagi distrik beper kemudian lagi senang kemudian lagi komiti berit kemudian lagi board bah kemudian lejong bagi dia berpedi ia lagi jom kisap kifong berpedi ki bat on sajiat lagi bagi nuan pada bagi sim benda agak celebration jom berjendap Sun Posnam Golden Jubilee celebration jom ke Meghalaya ke Jogi agak jom ke Porong Inyo yang berjendap Nyo Posnam jom dari India Jogi Porong Kewing jendap Nyo Posnam yang berjendap Stem jom kami celebrate pada agak jom ke Porong celebrate Sun Posnam ya kejendap jom ke Meghalaya ke jom ke state ke Jogi. Jadi dah terdaun di program apa. Kejegi syat dah kiwe di festival London. Jadi dah terdaun di kuat berpengkriak berpengkit ni. Kena ngubah mengi baru menyuap nation bertanang dan baru menyuap celebrate ya kata ke Golden Jubilee celebration. Dah kepada skim apa berjudul kam. Kemudian kam hak ni apa Jawai ni apa Sindai ni Lalu siapa ke Culture Department yang akan mengaruh kalau kamu berpait ke Culture Department yang ke State Meghalaya. Nikmat Jogi Anut Ki Honorable MP di medan dekat lang Bak Pala Bak Kaluki menyambung dia ke skim dan kepada ke Jimentoy Jogi Dong Jogi Janjahi Barakawai. Dengan di kiwe di benda kumga sen right hantai po tepuk sedang right melawan menuju kejap sampai pumpoy yang ni kena lecture sekejap sedang lejong ya ke baladon ki bay pun dijungi mensua ke jaka baladon ru ke jaka bu skin jungi ki het ki perbuat ide dari yau CBD ide dari yen jo ke yau CBD dah tidak dau lalu menuju kejap siapa sedang right penpek ki jenun kam ki jong ketua committee hall ke joki bagaimana om berpenggerak yang ke DPR ke jenun kam dan bagaimana menwarra yang ini skim di paper dekat komisi kam dan kepada jenun kam yang upaya bah dan kepada penpendek besar yang ke riti ke dustur penpendek besar yang ke kultur ke jogi
天